na yɛde mfonyini bi bɛkyerɛ mo ɛwɔ Facebook ne so abrantie bi o na ne ho nsɛm no nti wode hɛ bra Facebook ne so sɛsie Akoma 87.9 FM ɛno no ɛyɛ Facebook ne din no na wabɛhwɛ saa mfonyini ne sɛsie afei yɛtwɛn sɛ ɔbɛba sɛsie na yakɔ anim mesi saa mfonyini ho a ehu na yapem na yakɔ anim ɛtɔ da sɛ ya sɛ ebia obi ɛyɛ bɛma sɛ na wami obebi party o na saba no ebia wambi no no se bia nka ye wo fia hei na se de Anita ho ofese yi otwamu an bia anka woka hwehwe nanim sam bo so hwe nanim sam na ohunu se wotwamu se ya ontimi trase na ototo nani ohunu na so sile trase oba na kwa na oba ni nani se ya na hwe na ti sa sadia no ayade ekoso memepi entem na se bia be ma no kura se nya kokuduro sei na ofro ba so mame na etai na oba na bondi so ya from Abigail also okay nice name udi no edepa me so ya from wonka o also okay mate na oba na bisa so anya bia de na wagina mo so ho yamfa pa also me da see thank you enti ebia ono oba ne bedin commerce so me pacho menyo number na oba ne de number ma woka etubon se wakaduru fie se ya na waseda afafo pepepepe pu na oba na je so hello wasi yes when you was from woka o oso okay me na no me sia wo Dr. Mensa honwa o ya meje wo number no say I see na pacho e dia asem oso na me problem sa se bia wakoduru fie se ya oba so thank you sir anti wo say omu ade chi say ya na wasa sending message say oh how are you good morning I want to find out how you are doing obo say obana sa send it back okay I'm fine thank you very much okay you obo say okay ni ade say ban sa be ma no ehwe obana response no de man say ya otimi hwe message ni sa thank you keke no a obana kai no obo say obesresre sa no ko se dem o osresre sa na ode phone na to honom acha bia be say 12 mu hono na wase da fro ban so hello obasi yes na etese oso me hoye wo adwuma masan oso wadidi oso okay na mpese me busa se de ho siti antinyambo a opon wa ya na wa matonka eni nipa no be sa be se 3 days se 3 days ni so say ya wo hono mo se be mana sa fa pupu ye na da be na oba be sra me oba ni so nka bibia so manage ho pa wo se oba na tiase oba so okay me twene so da bi we de da ko pane de twene ho adai utiwei so da sumia so ntidwen sese ye na kate mo so okay matiase na da be na ba be sere mo so enyankopon ya do machina e bo se o bu nondu o so okay ene memene da nondu matwen wo na so oba na e ba se ya na oba na nya freso mafoka o na be makwabrane na otimika bo se wakope drosto bi onyanya drosto ni se ade okwan so me pedro edro bai o se dra metima gina so acha na ebusan so edro ndie pi na edro ba pote na wo pe na adesima ma se ye be hye ne nso a na no kwode ye twa mu ye ana so kopie mu pokwase a aposi for ho e de abetu dwa kire se o mato no mo na kire so panyin bi na nim hwantwo adai oso ya fra me coffee sitting na me na me manager wo Clemens Hotel ye wo pokwase a ana musa so na we de e de ba asemu ye manager hotel police station hadinka adai no so e na ukoda yanka bi shembe se eye enwe be se no nu mo ba pa mu kakra no o ye hono ma ne ye hu se abranti bi ache se 80 gram ye ache se na fruit dilenin na wo baba yi wa tia bi ana dinin chemu ne ne ba na ono aba wan ba no so mu bedi how many hours no so we de 1 hour pe do hwe ba ko no so okay we na wa case kan go na 1 hour de mu kwa da hotel dem ho na omakura hotel dem odi sa apemu no eba hotel ho no na wakoto aduro bi a sa wo ye bema na unom sa aduro no betima mu wagina so ata emema ba ne sa nyo mo ho odi o obetima wo bere oba na bia ba sa do hwe ba ko still na
sabio ne beme na ejina so saa obetima wo bro ba na so me ho kyesemi o me bro ye me so nya botre so waka kra nya botre ba ye ada obejo so nkruma ye o si nya botre o me ba me seme oba se boa me bo saa na eno na saa opanyine no ede na ni kire mu police station ho no sana be mu anu a okọ hotel ho no sana ya Fred Ruby Dragon Spray na yese eno na woto ketewa bim se bia unyo oba bia wami ne pa se ya na wafa obema ne se na kana no ho no a o wo hwe obema na nim din na wami a na wasadi afa nche ho obetene enu tima bema ne nyunyunu na nyunyunu se agba se adwo moamoa na wada di na kakra se ya obo se oba na ebe wonche no na obo ntinko sei sa obo ndu se aworo na jina so di bo se ohome enu tim na oba ne hia se ya oba jina so atesa ma sa na sa wono oba ne kosi aye no say ye deni na kwa na sa wonu so nkruma o what is so sa afogu ho me ba ko peto wona eda hoyi ede asem nie akona wu asem nie na eno na ye no obi a wono no nani kotwa wusi sa wo hu asem ibi na obubo mu sei esere ye we dey abusia we ya dragon power na nana eden pa nti o de ohunu ye no ye ma ne mpo so ho no ana no anwumre e beto aso emema ba Akoma FM dragon power kasi oboni nyina simi so